Yo, there's a boy. Wimwega muthikire na mwiroreri wa Miaki na Mebe TV gwiraga neho mucie wigwe wi mucie thutha wa gukorwo na mbara nene ya nenda-ini makiurania thaburia cia non-stick wiki nini hituku riu murage wa Modern Pacific na Dolly Patron ni marikitie gucemania kanitha-ini wa JCM wa Reverend Ben Kingei na kuhoyana muhera. Oho murage ni agurite thaburia cia non-stick mithemba iri kuma kwi Dolly na makeranira kunina muku othe gatagati kao. Riu andu ni makeneirie horo muno kuona ati kugia na riciria ria keri ikana kuohera mundu muthikira dikana ni wakinyira handu ukamenya ngoro ria yohagira ni kuragwo na thayo gukira uria yoherwo. Riu ni andu ni muingi muno kumana na ndumiriri ya murage wa Modern Pacific wikinya haria kanitha-ini wa JCM turona ta Roda akauga atiriri, forgiveness is the best key for you to move on. That's what the word of today at JCM bypass. Hena meri akauga atiriri, forgiveness creates inner peace. Ni tondu kuhera ni kurehaga thayo wiho na gwe ukaigua ni wohoka handu fulani. Hena Regina auga atiriri, that was someone for JCM today. Forgiveness ekuhanira ni gwe kiuma thimu nene kanitha-ini wa JCM muthenya wa umuthi. Karostbon kamama kauga atiriri, forgiveness is the key. Tabia kauga always forgive and forget. Put Kinyo kauga atiriri, Ngai ageragia njira nyingi muno. Gladys akauga atiriri, yani Ben I'll make sure who beautiful lazima ufike JCM. Muku wa murage witu ni agia nyakia buri no ni wandu kumana na kuhanira kwao eri. Riu ngwiciria makumike good combo tondu ni good business man and lady, tondu murage natuga ni aragitaithiri na njira imwe kana ingi igwitumuthura Dolly kumana kumenyekana kunene. Woni waku ni uriku kumana na woni uyu? Comment hau thĩ na ũtuĩke wa gũsubscribe hamwe na gũshare Miaki na Mebe TV.